والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, bal na ito sa kuliah pada salam sukul pemaham suci Maha Tinggi Azza wa Jal. Dari nisab kita ni iusan waktu sa rayaw-rayaw na kung usal na ito siya pagkagtagutom Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap suway tungtungon sin kita niyong kataan dunya dari kita ni halaw bang kita ni hukod ibig halaw isawot kita ni si mahati Azza wa Jal si mga kakahinang si kita ni kataan mayroon maksud si manusia dia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala malainkan magtag-ipon tunggal isa-isa sin Allah subhanahu wa ta'ala mayroon sa dunya manawid panunggali pa Allah subhanahu wa ta'ala dengan sabab yan mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala dengan mga asbab kasabab-sababan si matarang kay mo panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na in lumaway ka rin nga pagtuntog ilmo dahil nga pagmudakara dahil nga pagpangadji panghati sa rayaw-rayaw sabab may ta diin manusia dumayaw yung pagtag-ipon niya pa Allah subhanahu wa ta'ala bang bukol laway rin nga ilmo hama sa iwan hajaman na to ihayaon matautin mga gimuwa pakanya panghati walau kun bang siyari damaga nakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban panghindo si Rasul sallallahu alaihi wasallam mga yadto di datay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di nga sabab yan mga palanggungan na mo mga Islam sinliawayan makas natakil at tawakan nadagayray mga pangadyan ihayaon sumud na isabkitan yung pangadyan sa lagbo-lagbo suway ingaton ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin mga sila mag-ibadat asupaya in pag-ibadat sinsiya kumuddan haaturan panghindo ibang pamando sin Rasul sallallahu alaihi wasallam imbab pangadyon sing kita ni harum ini amo na imbab syurut sin sambahayang bab syara'itus salah tumtumon sing kita ni ukatan in sambahayang aun syurut niya biya day sabhad to in sambahayang aun wajib niya biya day sabhayad to insang bahayang aun karukod-rukunan niya. Dahil nga sabab yan in kita niyo kataan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala suway na to ingaton in mga ini hasupaya bang kita niyo tumunay sin pagtag-ipon pamahasod si Mahatinggi Azza wa Jal nahalawm kita niyo panghati bukon kita niyo halawm nagturwarwa biyay makaka insang bahayang sin kita niyo kataan at tawakan wala sabab may laway ring panghati sing kita niyo kataan amoin panghati sa bunal bukon amoin panghati biya kaw sinhaw iban langit iban lupa di mo kaingatan long mo inyaw nasaka di mo kaingatan inyaw long mo batal di mo kaingatan inyaw long mo sahid malaingkan suway kaw mari pamagtuntong ilmo mari kaw mangadji umati kaw sinsara kasara-saraan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sabab yan imbab amo na iniin sa halga-halga atawakan maiyan sing kita ni ukatan suway tuod kahatihan si manusia sabab may bang siya tumunay sin sambahayang lawiluwa na suway niya kaingatan in before pa siya tumunay bang unubaha inhikasa sin sambahayang yaon amon siya bahayang sin siya dahil nga sabab yan aun surut niya ima na sin surut niya ini amoy biya makasa inhati niya bang muri mahinang insurut nari masain sa bahayang
misan pa kaw nagtuwad tungki dum iban sin adlaw apabila inliyangan wala mo siya kiya tinggalan damit kiyan impardaakan wala mo siya hinang day nga sabab yan insang bahayang sin ikaw na tartanto itod siya tay maun sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Muna surut panagnaan wahiya sittatun. In surut ini jamu siya. Unum parakala in surut sin sambahayang daing ha mga ikatayma sin sambahayang sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. In surut panagnaan asyartul awwal at-taharatu minal hadath. In surut sa lagbu surut panagnaan nakawa nato sin liyawayan alhamdulillah tabarakallah. In surut amuin kasutsihan paglano hari pa in manu siya makasud mon palong sin sambahayang muna nasubay siya malano suway sutsi ingin hawabaran niya muna ring mga hadas asili atawakan hadas dakula hari pa masutsi puas niya magsutsi ha mga yadto nasutsi ray sab in mga tamungon niya ialok niya pamahasut si mahating gi adjawajal inhati niya malayo siya ray hanajis pagkayat tunasutsi na niya tunasuway niya ray sa sutsihon in luwal amin luwal tinukan sin sambahayang itinug sin siya asyartul awwal kama qultu lakum at-taharatu minal hadathi amuna in malanu kaw sutsi kaw ray nga hadas na nakawa nato na yung bahagian sin hadas dakula amuin wajib suway paiguan atawakan hadas suway hukasan sadya iwan makawa na siya aylan misan hindi na kaw mamaygo di na kita magtapsil hayadto sa bakas nato na siya nakawa indalil liqauli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la salata liman ahdasa hatta yatawadda uno baha ini biya na sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na wayroon tuod di tuod tay maunin sambahayang sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala bang siya malummi malummi kaw ring hanajis malummi kaw ring hadas dakula malummi kaw ring uno na tibayhuan amuin mahinang sabab dihi katayma sin sambahayang mo pagkayan aun nasabot dayon doon unong kajinis parakala syurut nasabot syara'itus salahya ma yajibu laha qabalaha wala tasihu illa bi fi'liha wa tastamirru ma'aha hatta tantahi salah uno bahayan in syurut nasabot dun ha ini amuna in siya na in wajib hinangon sin siya magtutunay sin sambahayang before niya hitunay in hati niya before kaw timinog sin sambahayang tartanto ha itikad sin ikaw malano na kaw malano in ginhawabaran mo malano in tamungon mo malano in luwal amo in tinuan sin sambahayang mo before kaw timinog sin sabahayang wa bihadal ma'na farakatil arkan dahil nga sabab yan mapinig mo na mapinig mo na wang kaw sumud mon palom sin sambahayang kaingatan mo na in wajib iban kaingatan mo na wang uno in rukun fa innaha tabtadi'u bidukhuli fis salati wa tantahiu fi salati syai'an fa syai'an wa ammal farqu bainal wajibat wal arkan fahuwa an tarkul wajibati sahwan la yubtilus salah wa yujbiru bi sujudis sahwi wa ammar ruknun fahuwa bi khilafi dhalik inhati niya suway mo kaingatan ini kaw halawm na kaw sing sambahayang at kala malano iban sutsi na kaw day nga mga najis na sabbot sin kita nakaingatan sin ikaw in wajib halawm sin sambahayang iban sin rukun sabab may taon waktu kato tanyo katan kalupahan mo insang bahayang long mo pilang karakaat kalupahan mo insang bahayang long mo nakasujud ka kaw atawa bigla kaw nakaitidal atawa ka nakatinug kaw habihayaw ni mga halats niya uno bahayat to wajib baha siya sujuran siya sa hawit bang mukya tinggalan in wajibat halong insang bahayang bang saw pa marukun uno bahayat to manjari raha isab siya to sujuran sa hawit biidnillahi subhanahu wa ta'ala makawa tayan hasusungon biya lang na sinhadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la salata liman ahdasa hatta yatawadda inhati niya wayru untud tartantu tay maun sin mahasud si Allah insang bahayang sin ipon niya malaingkan bang siya halom najis
Bang wajib paiguan suway niya wajib paiguan, bang niya wajib suway huwasan sadya bisan syari na mamay huwasan niya, atawakan makawa na bisan sadya siya maguno, mag-air na sadya. Amo yan tuwing surot panagnaan, inhati na malano ko. Malano ko rin nga katan, bukon sadya sa turid to. Imahunit din diwang malumit sambilyari halawm simpangatayan mo. Maluhay lanuan mga kaulungan sin mahasot si Allah, ingguwa, sa malaing kandit ta kaingatan ilawm simpangatayan ta, aong kakaroon pagsyirik mo pamahasot si Allah. Amunwe kaya kikitaan sim mga panaiwanan manusya. Aun kakaigkil iwan diyang kihalawm simpangatayan mo. Sabab may ta, insang bahayang, amuna iniin puasin syahadatain. Amuna inin sa lagbo-lagbo piya panjari sim mahasot si Allah. Ang kansuway dihilan halga. Suway tatong dihilan halga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab may ta, panagnaan asuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala hamano siya. Ikarwan niya, dahil ha mga parsabawan mahinang sabab. Ikatinggal mo si maksiat. Dahil nga mga sabab, ikalayo mo rin hadusa. Sabab may ta, yung kayo mo insang bahayang. Tiyuho ka sin sambahayang. Sabab may ta, bang muri katinggalan ni maksiat. Sabab sin nagsasambahayang ka, dahil nga sabab yan suway mo chikon balik. Sabab may ta insang bahayang, makauno siya. Makauno? Makapagang siya rin hinang dusa. Makapagang siya rin hinang maksiat. Inna salata, parman si mahasot si mahating di azza wa jal, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Samunal tuod insang bahayang yan. Insang bahayang yan, amuin hitinog sin ikaw, managahikay mo, dahil nga mga fahsya, amuin hinang bukon marayaw, wal munkar, damik yan, uno-uno na amuin, ipagpuan mo pamahasot si mahating di azza wa jal. Managahi kay mo rin mga gimuno, dahil nga mga maghinang dusa. Ang kansuway halgaan sin ikaw. Pagkayat tuwing surot panagnaan na sabot sin kita, amuin suway kaw malano, uno baha ay sabin surot hikarwan niya. Uno in surot hikarwan niya, asyartu thani alwak. Mama na alwak ay dukhulul wak. Dukhulul wak. Wal waktu dhuhri min zawali syamsi ila yasira dhillu kulli syai'in mislahu. Uno baha inhati niya. Inhati na yung katansin sa bahayang, masasadya yung sa bahayang mo, apabila kawin tinog mo na yung sa bahayang yun, hawakto. Biasin sa parati niya, in zuhur, di ko manjari timinog way pawakto niya. At awakaan lang mo, tinukon ko na sadya mga lisagang kutagisayaw in zuhur. At awakaan lang mo yung magrib gana-gana. At awakaan, wayroon pa yung simusod. Nakakawa na tulay sabsiya sinuno, sinwakto liyawayan, na uno hindi nga mga syarat sinamuin bang sumod na yung waktu unin hinangon sinipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Unin syurot hikarwan niya, dukulul wak. Biya na lang na sin saparat niya sin waktu duhur. In syurot hikarwa amo na yung sumudin waktu, biya sinuno, sumudin waktu duhur niya, min zawali syamsi ila an yasira dhillu kullu syai'in mithlahu. Biya lang na sin saparat niya, amoin limigid-ligid na yung sukareng hauno niya, dahil hatungod mo yaon. Amon haki tungan sinamuin mata suka langit. Inhati na bang biya mga limid-lid na bihan, dahil dito na tumag na inuno, tumag na inwaktu duhur. Inhati niya bukon amon biya paratod sin suka. Inhati niya, kalabungan na inlabong niya. Nakawa niyo? Inhati niya bang kayo maglabong, doon ko makatidog, kakitaan mo na inlabong mo yadto na limigid. Pagkaya namon yun hakitungan niya wala pa simusudin waktu ri mo kakitaan bisan ko timino gasuka. Di mo yan kakitaan in lamong mo wangway pa waktu duhur. Tumag na in waktu duhur bang mo kakitaan in lamong mo hauno hasukan niya. Ila an yasira dhilla kullu syai'in mislahu. Biya yan lang nasa parati niya, amuin bang mo kakitaan na inamuin lamong mo doon hamuin limigid-ligid na suka hakitungan niya. Biya din yan to. Biya day sablong nasa parati sin waktul asar. Waktu asar wahya al-wusta. Uno wahayad to, uno wahin pagbasaw niya to al-wusta, al-khiyaru wa laysat bima'na mutawassita. Likaw ni dhuhri hiyal ula bal bima'na al-fadala. Uno wahayad to. Biya lang na sin waktu pagkabiaksahan sing kita. Amuin biya mga in waktu asar yaon, amuin biya aon na khiyar niya. Inhati niya bang muhibutang imbiya ligid na sinsuka,
biya sung na siya madto umakad siya madto pauno, umakad na madto pa magrib. Ha? Bukon siya masuk matusa, masuk siya maripa amuin ligiran sinuno niya, ligiran sinsukan niya. Uno yan to, mutawassita likaw ni dhuhri hiyal ula. Biya law na sin sa parati, amuin biya sin induhur yaon, ubos mo tinog, inhati niya, pila rin agwat niya yaon, mga pila hours da, 2 pa 2 oras dawihan, paupat, inhati niya, sumud na inuno, sumud na in waktu asar. Ha? Biya na sin pagkawyaksahan sin kita niyo na aundeng ha mga uno, aundeng ha mga lilos. Ha? Aundeng ha mga pagkikitaan sin kita, ha? Bayanu dhalik anna turshidu syams fa idza ra'aitaha wasalat ila khattinis pun nahar wa ma la ta'anhu qalilan kana hina idin zawal fatuqimu syakhsiyan min audi ghairi fa in kana tulihi asyara asabi misla wajadta lillahu asbu'ahin tahfaduhuma. Bialaw na sin sa parati, in waktu asar, bang muhibot ang inamuin biya kuwan sin lambong mo yan, bang muhibihan, mag-akad siya, inhati na biya, insukuran niya, kalambungan niya rito. Bang muhibot ang inamun lambong kasulayan nyo, insuka, bang siya mo hibot ang murunin lambong niya, ikad tumubihan, patindogon mo bihan na suka, inuno-uno na litok, atawa tudlo mo, bang muhibot ang matto, inhati na insukuran sin biyutang mo, mag-abot siya rito ha unahan. Inhati na rito na, siboy nawa. Inhati niya siboy nawa, na rito na timag na inuno, timag na inwak po asar. Inhati na inmano siya, di siya manjari sumabahayang bangwayron pa wakto. Inhati niya rin ha mga uno, dahil ha mga nasabot surut niya, surut sin sambahayang, amo na in suway sumudin uno, suway sumudin wakto niya. Ha? Biaday sabhan lang na inuno. Biaday sabhan wa waktul maghrib ila an yaghiba syafaqul ahmar. Biaday sabhan lang na uno. In waktul maghrib niya, aun yan isyara yan ha. Rakam ithnain minal ghurub ila mughib. Biya lang na sinuno. In waktul maghrib tumagna siya apawi lawang komadto pa mga higad dagat, kakitaan mo yung syafaqul ahmar na mauno na siya malawa. Ay natin niya amoy biya mga kuansin sukayad to, malawa na namun pula-pula niya, narito na umuno, dito na tumagnain, maghrib. Ha, yun natin nakakitaan mo to dyan biya mga aktual, ha, nawang ka makakadto pahigad dagat. Yun natin niya malawa na namun biya mga uno, malawa na insadlop sin suka niya niya uno. Ha. Wa min dhalik ila nisfil layli thumma yabka wa waqtud darura ila tulu'il fajar. Wa waqtul fajar min dhalika tulu'is syams. Biya dahat to, yun natin na sunod-sunod. Bang isab malawa na tuod yan to katan, malawa na yan to totally wayroon na tuod siya, narayin dito na umuno, dahil dito na isab tumag na inuno, tumag na yung salatong isya. Harap pa kain siya, harap pa kain yung kahinapusan niya, sambil pa puas sinto nga do, minati na before midnight. Inhati na tumag na inisya isab, dahil nga paglawa yan to singkuan yan to sa Papal Ahmar, iwan isab ma kahinapusan niya before midnight. Inhati na puas sinto nga do. Amoy ating pagyan uno, waktu darura. Malain kan papuas ding hato, siya buta hindi, ha? Wa waktul fajar min dhalika ila tulu'is syams, ha? Wa min kibari lis salati qabla khuruji waqtiha, faqad adarakaha. Was salatu fi awali waqtin, afdalu illa fil isya. Ha, ini ni khilaf yung mga ulama. Tingkatan sambahayang, insarayaw-rayaw, amuna in awal waktu. Amulong hikuan panagnaan waktu. Bukulong mo bang kau sumambahayang duhur, suway masukin asar, bang kau sumambahayang maghrib, suway masukon na paisa, bang kau sumambahayang isa, suway rito na lang mamasa kang putag-isa na sindong. Tawakal lang mo suway tinugnin pajar. Nain sa abdal puas sin sambahayang salatu isya, nain sa abdal sa bahayang awal waktu. Inhati na panagnaan sinuno, panagnaan timinog sin waktu. Sa pagmayta, di mo siya manjari takhirun. Ha? Di mo siya manjari unuhon, pahil-pahilon. Amoyat pinalama, sinuno, sin mahal ka tuudin uno, mahal ka tuudin waktu niya. Palabudda, ha? Pagkain amoy surut hikarwan niya dukulul wak, palabudda min adai kulli salatin minas salawatil mafruda fi waktiha. Kunin hati niya, subay tuod, pagkasimud na in waktu yan, hitunay mo na in sambahayang hawaktu niya. Ikaw manjari imian long mo malumit tamungon ko
bukon pa ako hawakto inhati niya wayroon niya turing ha mga reason at tawakan sawab di mo'y kasambahayang fala budda min adai kulli salatin minas salawatil mafruda fi waqtiha suway tuod titunay sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala insang bahayang yan hauno itunay niya hawakto falau adaa qabla waqtiha lam tasihu salatahu aw lam tasihu salatihi banglong na hitunay niya na insang bahayang mapuas ding hawakto niya natartanto uno di na tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala insang bahayang niya unay naki wala yajuzu lahu ta'khiruha an waqtiha illa li udrin nakakawa na to day ni Randy nakakawa na to da amurain manjari biya mga madili-dili niya biya yan amuin on sarab udur syar'i udur syar'i sin sambahayang niya nakakawa na to si masaliyawayan bangunin sila mga ma'dhurin amuin mga sila tara udur mga ashabud darar amuin biya mga aunding mga sarab wad dalilu qawluhu ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta wala yajuzu lahu ta'khiruha an waqtiha illa li udhin. So nagtuloy sambahayang tasya manjari dilihon atawakan pahil-pahilon atawakan long tahitinug tasya bangkitaon kya liligapan yadto na timinug din sambahayang di tapasya hitinug. So may ta indalil makawa na to dalil farman sin Allah subhanahu wa ta'ala innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sabon nagtuod in sambahayang yan na ingkaunan niya ha mga bariman, ha mga bunnal in panghakad niya pa Allah subhanahu wa ta'ala na kitaban mawquta. Inhati niya nakalulukis na, nakabubutang na, naka-schedule na aun waktu niya. Inhati niya rin manjari long mo waktu sing ginhawabaran min kawaan mo. Long mo hintinog mo sambahayang suwaybay ni waktu, itinog mo duhur suwaybay ni waktu. Inyan ding ha mga tabi at sinmano siya na suway niya adjasun marayawin paghula-hula kabuhi niya hadun niya ini sabab may tabi at sinmano siya bang aun kya liligapan niya hababaw singgumi bisan niya na nagbang na alhamdulillah yari kita nakahula-hula muslim inhati niya daakon kita mismo sin nakura pa pang timitinug na atawakan nagbabang na law na sala na haula bukon kita hula muslim aun waktu bisan timindog na imbahang at awakan at tunayin bilal doon na isapin na mo yung biskay niya mang daak kay mo inhati niya alamat tuod sinwala doon kaniya in kabuka niya po Allah subhanahu wa ta'ala nahabiyanin parkala na kita niyo yung maguno kita niyo yung magtakin hakahalan sing kita inhati niya sumud doon hamano siya in surut hikarwa amo na indukululwak uno pa biya lang nasin sa paratikain na nasabot ta biya nasin zuhur na amuin ligid-ligid sin sukayaon pagkain sukayaon wasatis syams pagkain sukayaon nakabutang siya hakit tungan sinuno pi wasatis sama unoy makna niya hakit tungan siya sin langit in zuhur yaon inhati niya sari di nalimigid in suka dahing hakit tungan sinuno dahing hakit tungan sin langit فإذا سارت الشمس قليلا جهة الغروب فقد زالت هذا وقت المجمع عليه inhati niya bang biya maligid-ligid na in waktu nakatuhawla on waktu in kamaasan taway paglilos magliling sadya sila sinsuka kitaon nila sadya insuka kaingatan nila na in waktu duhur kaingatan nila na in waktu asar biya inin biya mga kaarisin sila amuin magpando ka magkilal sinsuka bang long nalimid na at tawawala. Uno pa, nabang kita mabaya, isab, magpasung pasinuno, na madto kita pakitab, katun na tuwing kitab uno, Syahrul Mumti. In Syahrul Mumti, yaon na, yaon doon, day sabing mga lilayan, sintungod simbya, mga amuin, rapsil sin mga surot. Lilayan sin mga kaulamaan, kawakan nyo siya ini bulyong panagnaan, hapids niya, kawaluan tagwalo kawakan nyo yan to insyara sinamoy nuno yan to amoy dukululwak wayastamiru waktu duhur inhati niya mag-continue mag-continue in waktu duhur yan ila an yasira dhullah o ila an yasira dhilla kullu shay'in mislahu
manunjuki inhati niya bang kawala pa nakatinog sin waktu duhur diretso yan in waktu niya sambil sa jalawng na amuin kumuddan na in lambong niya mon palambong niya ha inhati niya mag-akad na in lambong maon pauno maon palambong inhati niya bang muhibutang inamuin biya uno-uno na ipalambong mo mon palambong na mag-akad na siya wadhalika bi an yuda'a fi syamsi shahsun ka'asa mustaqimatin aw nahwiha thumma yuqasu dilluha ba'da zawali syams fa idza balagha tula hadha ad-dill misla tula hadha al-asa ba'da hasama dill az-zawal biya na simpagyanon na to hamok tay manghod inhati niya bang mag-akad na inamuin sukuran sin siyukod man pasyukuran na amo na yan simod na inuno simod na in waktu asar ha dito na lang na simod inuno simod na in waktu uno waktu asar sakad intaha waktu dhuhur inhati na rin dito kapag sud sin waktu niya waktu asar din dito na naubos in waktu uno in waktu dhuhur inhati na suway kay nga tansin kita labi luwa bang kaw ha mga uno ha mga pagtulak-tulakan at awakanway ron ha mga kibakaw amo hindi mo kaingatan ya lilibunan sing kahoy na amo rin kakitaan mo suha way lilos mo way uno-uno mo katan wa min adillati hadal waqa ma rawahu Jabir ibn Abdullah inyan deng ha mga dalil deng kansiyo deng kan Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an kiyaridaan siya sinallahu subhanahu wa ta'ala anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam jaa Jibril faqala kum kum pasalli pasalla dhuhra hina zalat ash-shams aun long na mukmasa di matungin Jibril mon para sallallahu alaihi wasallam inari kaniya na sambahayang kau na magtuy-tuy inuno tita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila inbiya mga sugayon limigid na siya ring hakitungan sin langit na simod na inuno simod na in waktu duhur summa ja'al asar bi adahadtu faqala sambahayang kau pasallil asar hina sara dilla kullu shay'in mislahu biya na sin tafsir amuin nasabot na to kaina ha inhati niya bang sumud na in waktu duhur magtuy-tuy hitinog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang masimud na in waktu asar magtuy-tuy hitinog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in waktu asar biya dahani maghrib in isya iwan sin salatul fajar inhati niya siya tuud manjari amo in biya mga pahil-pahilon sinuno pahil-pahilon sin siya magtutunay sin sambahayan wa waqtul asar wa hiya al-wusta ay annaha afdalus salawatil khams yabada min akhir waqti dhuhur fa idza balagha kullu shay'in mislahu nakawa na tukaina inhati na tumagna in waqtu asar biya na sin amo in lambong kalambungan na siya inhati niya bang mo siya sukurun na rin dito na tumagna inuno tumagna in waktu asar na kewanan ulama nagsabot sila amunay nilaw na sa abdal amuin biya mga wala kun abdal da siya katan sa aun biya mga laong ta aun waktu asar na biya mabukat-bukatin baran mo inhati niya ron ha waktu yan na pang biya aun mas lawi maraw nakaingatan mo tuloy sa bahayang ikatunay mo siya uno ikatunay mo siya hawaktu ikatunay mo siya hawaktu wa min adillati hadal waq rawahu Muslim inhati niya yung mga waktu yan nasabot na to kaina na dalil makawa na to dahil hauno dahil kan Imam Muslim siyab butisyo ya Abi Musa al-Ash'ari siyab but ya Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam annahu ata sa'ilun yas'alahu an mawaqitis salah in zaman si Rasul sallallahu alaihi wasallam magkaasubo siya simbiya kato talibul ilm bang unulong na yung waktu sin sambahayang inhati niya suway ini kaingatan sin kita mano siya falam yaruddu alaihi syai'an fala fa'aqamal fajar hina insyaqqal fajar biadahad to bangkaw na aso hawaktu duhur on waktu na ipakita kay musim mahasud si mahating di adjawazal in waktu duhur timinug na siya amo yan mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala inuno biadahad to in waktu duhur asar maghrib isa subuh aw nadto dalil den kansiyo dayon kan Abi Musa al-Ash'ari na asuwin Rasul sallallahu alaihi wasallam uno in syarat ikatunya arsaltu uno in syarat ikatu asyaratu tsalis sitrul aura in syarat ikatunya amunain suway mo tabunan in aurat mo
Ha? Inhati nari man jarin taw sumambahayang nasadya in aurat niya kikita niya. Ha? Labi luwa kikita sinisyo, kikita sinapangdaig niya. Inhati niya subay niya unuon, subay niya tabunan. Ha? Amo yan in syarat hikatu yan dan yu dirumulan. Siturul aura. Unin hatihan niya yan. Ha? Siturul aurat si bima la yasiful basyara. Ha? Inhati niya. Bukon biya ka to. Amuin pagyanon siturul aura. Nari kakitaan ng biya mga limpa sinanggaw takbaran mo. Inhati niya. Alawang sinsambahayang. Naun waktu sumudod kaw. Natumtumon sin ikaw. Tayo manguda ka ma Islam. Aun waktu. Pagkakitaan natutun mula halay ni. Ha? Inhati niya ma-observe sin kita halawang sinsambahayang. Ha masjid ha uno-uno na lokal. Aun waktu sumudod din hambok, ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, daranin pagtabon na sinigot niya. Sabab may ta, intamungon niya na masigpit pa, akad sumarang amangod niya. Inhati niya, misanin siyari sarangan. Nabi adin kaagi, dahon mo siya magsambahayang, naman kau sumudod na asal diyaon masigpit intamungon mo. Tupusin liat, intagtamungon mo kung ikaw. Tupot na ito ang mga putag 2 tahon dawihan. Naman kau sumudod, kakita na inigot mo. So may ta, haupo. Mukuna ta siwi sa haupo. Na masabi ang biasing kitalong, tanabi mga body fit pabihan. Natuntumon sin ikaw na sitrul aurat, wanin syarat niya. Tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala inuno mo, insang bahayang mo. Ha? Wa auratur rajuli, na kay ngatan sin ikaw. Suway mo ingaton, may ta. Kung dahin diin na nagna, dahin din panagnan sin aurat sin usog. Ha? Na? Dahin nga uno, dahin nga mataas. Dahil nga pusod sambil haliwas sintuhod. Inhati na yung mapuas dahil nga to in short niya, bang muyad tukwanon, ha? Bang musya laong tabukisan, na nagpakita ko sinuno mo. Nagpakita ko sinaurat mo. Inhati niya bang nakataas na rin nga tuhod mo yan, ang maninitipak sa mga jumhurul ulama, na kita na yung aurat mo. Ha? In kababaihan, tafsirul si mga ulama, yung katanyan, uno siya, ha? Aurat sila yan. Inhati niya, aw ni sabdeng nga mga nagtafsir bihayan, ya luhay-luhay nila, laong napuas sinuno. Ha? Puasin? Padli maiwan? Simbayho. Ha? Walau pun in majority sin ulama kataan ng iyan, na kataan sin bawa iyan aurat. Al-mar'atu, bihadis Rasulullah SAW, al-mar'atu aurat. In kababaihan yan, in sila yan aurat. Ang kandari kita manjari biya bang pakakitaan bihan, bisan biya ito na limalayo, lilingon tapa. Ha? Inhati niya, yan, tukita mo aurat siya. Inakisinuno, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ha? In katanyan laong na, illa wajhaha wa kaffaiha. Yan, tuyari siya but. In kababaihan, puas simbayo, iban sinuno, 2/5 niya. Malain kanin jumhurul ulama, na in katanyan, ha? Aurat in pagtawag kanila, in kababaihan na suway nila bukisan. Nabiya din na hamasabihaon sa buton tala sa manyuto. Sa pagmayta, di majato hakahalan sin kita. Makusog pa magsilpi-silpi biya mga babaireng sinusog. Ubos biya mga magpicture biya ni kadto na hipos. Di masipog pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pakita yung mga lipstick nila, ipakita yung bayho nila. Inhati niya, mas mabuwa sila. Pamano siya, tengha nagpapanjari kanila. Mas mabuwa sila rin ha, auno, hanak apia panjari, ting hanak papanjari, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Natumtumon sin ikaw tayo manguda ka ma Islam, inyan, suway mo siya bukisan, auno, tupot sa pakain mo, ha? Paahli mo, amoyin mapuok kay mo, biya na simbana mo, malayin kan imapuas deng ha, to, na suway ka umanib, iban suway mo to siya layuan, ha? Suway ka lumayo deng ha mga parkala yan. Iban uno pa, ha? Ang kansuway mo tabunanin aurat mo, fayajibu alal musalli an yastatira auratahu bilibasin wa nahwi bima la yara min rawaihi launin jasadi. Biqaulihi ta'ala, ya bani Adam, ha? Ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid. Ha? Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop automatic.
Nakuha tayo ni pagbasa ng sitrul aura. Tawaan yung definition ng sitrul aura. Bima natuod sin alal umum na naakot maanahat sitrul aura. Sitrul aura maanaho amo hindi siya katabunan in katan harin hawabaran mo labi luwa siya kakitaan sin hisiw-siw na. Misal, sin sa parati. Bisan kaw isang nagtatamong sa matilag siya. Labi rin singki kitain aurat mo. Natin na nagtatamong kaw sa matilag siya. Ha? Bukod na yan turay nga mga uno, wala mura siya, wala mura na kawain pagpahasa uno mo, sitrul aura. Ima na sin sitrul aura, amo na in katawunan. Ha? Ingkatan sin anggaw takbaran mo, wayroon dahing ha mga sipat, inhati niya, hakin hawabaran mo kakitaan nila. Uno-uno na yan to, amo in biya mga hakin hawabaran sin ikaw, amo in mahinang sabab kakitaan nila law na bihaon in dagbus, bihain in lupa. Inhati na in sitrul aura, katawunan in katan sin aurat, siyabut hasyara. Ha? Nakawa ta ng kaina. Ha? Fayajibu ala kulli musalli, inhati na wajib tuon ha mga sila magsasambahayang amo hindi kakitaanin aurat nila halawm sin sambahayang iban sin mapuas. Ha? Bukun sa dyan halawm sin sambahayang, ha? Sambil mapuas liqaulihi ta'ala ya bani adam khudu zinatakum inda kulli masjid. Ha? Uninhati niya wahaja mujma'un alayhi. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala in khitab ini panawag-tawag pa mga ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala amo in bangkaw tumunay sin sambahayang inhati niya mapanamong tamungon kaw sin tamungon amo in mapatut atawakan jiyari sin syarahi patamong kay mo bangkaw maun pa masjid atawakan ha tumunay sin sambahayang. Inhati niya di mo siya unuhon, di mo siya amuin ikadto na sadyain pagtamong mula wiluwa bangkaw sumud palom sin sambayang iban sin mapuas pa. Sabab mayta wa auratur rajul ma bayna surrah war rukbah. Na in aurat sin mga sila kausugan na haot sin uno hababa sin pusod pataas mari iban sin hababa sinuno sin unuway ni tuhod inhati niya hataas yan iban sin hakitungan niya impagtag aurat nakawa inhati na imam po asya tuman jari niya sa bisan unuhan ikapakita niya sa may tayin haot sin yaon dahing hataas sin tuhod iban dahing hababa sin pusod impagtawag kaniya uno impagtawag kaniya aurat sin mga kausuhan. والدليل على وجوب ستر ما بين السر والركبة من الرجل في الصلاة عموم الآية السابقة وقوله صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله لما صلى عليه ثوب قد اشتمل به إن كان واسعا فلتخف به وإن كان ضيقا فتزو أو رواه البخاري ومسلم. بيأنا سنكيا رواية بيأنا سنكيا رواية الرسول صلى الله عليه وسلم ya riwayat ni Jabir bin Abdullah na iyan siya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na bang siya magtunay sin sambahayang labi luwa na suway unuhan na suway niya katabunan inuno suway niya katabunan in aurat niya di aday sabhat to mga kababaihan nasabot tanakaina puas sinuno wal hurratu kulliha aurah in mga sila maksud di sing kababaihan na in katanyan uno siya aurah bil istisna illa wajhiha wa kaffaiha puas deng hauno puas deng hawaiho inyad turay nga mga ijtihad sin ulama iban sinuno nila iban sin 25 nila sa in abdal sambil bayho sambil padlima na suway siya tahunan bisan na buko na sambahayang ang tawakan hauno-uno na sadya aladillat wala annahu yajibu sitrul aura ma ruya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yuqbalullahu salata qaidin illa bi khimar min hati niya ini na tartanto bituod tay maun
sinallahu subhanahu wa ta'ala in mga sila amuin tumunay sin sambahayang sa hingga katabunan ni nuno nila, katabunan ni aurat nila. Inhati niya bang aun biya mga kakitaan sing kita amuin na wasiyatan tasya sintungod pagbahasaw namuin pagtabon sin aura. Bukon long tabihan ni namuin mapatut hasyara na suway biya ini inari sinuno Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahaba ba'du ahlul ilmi ila adami wujubi sitrul mar'atu qadamayha fi salati aidan li adami ad-dalil as-sarih ala wujubi sitruhuma wa hadha huwa aqrab. Aulong na rin nga kaibanan na bukod na ito rin sabdeng nga mga wajib in amuin tabunan si mga kababaihan in dua si kinila labiluwa sa bahayang. Inhati niya sa inabdal na alal umum kawaunta supaya way pagduarwa mo sinsara sin Allah subhanahu wa ta'ala sibudakan wajib atawa sunnah supaya makaikaw rin nga khilaf tabunan mo na to siya unuhan tutali mo na siya tabunan. Suway at tututali mo na siya tabunan sa babmayta supaya makawa kaw rin nga uno dahil nga khilaf si mga kaulamaan. Uno pa uno pa ini kaupat na kita ha. Asyattur rabi at-taharatu minan najasatin fi badanihi wa thawbihi wa mawdi'i salatihi illa najasata al-ma'fu anha kayasir ad-dammi wa nahwi wa in salla alayhi najasatun lam yakun ya'lamu biha aw ilman biha thumma nasiyaha fa salatuhu sahihah wa in alima biha fi salatin aw azala wa bana ala salatihi wal ardu kulluha masjidun tasihhu salatu fiha illa al maqbarah wal hamam aw wal hammam wal khusha wa atan al ibil wa qari'at at tariq. Uno yung syarat ikaupat niya amo na laong nain malano tuwali mag-arad inin hikaupat dituha o no siya panaglaan sa inini lilay na siya rendi inhati niya bukon sadya malano inuno mo malano in siyabot takain na ring hanajis asibi at tawakan najis dakula malano ko ring hadto malano in ginhawabaran mo malano in tamungon mo wa thawbihi wa mawdi'i salatihi labiluwa in lugal pagsasambahayangan mo sa babmayta na mapuas tayong hadto bangsaw pa mawayroon na biya mga hal lugal kapag sambahayangan mo habang mayan kau bukon sumambahayang uno illal makbara habang man kau rin makasambahayang doon hamo lugal pagunuhan lugal pagkukubulan inhati niya rin mano siya di manjari siya sumambahayang doon ha lugal yaw iban sim mga uno halom CR tumunta ju'ilatil ardu matahuran wa masjida kulluhu masjidun tasihu salatu fiha illa al maqbara sa mayta indunya ini malanu siya tasihu salatu inhati niya sahih bangkaw sumambahayang illa al maqbara uno yung maksud si maqbara runa ini amman nahyu anis salati fil maqbarati fal khasyatu al fitnatu bil mauta wa ammal hamam wal hasha pan najasatu wa ammal atanul ibil falin nahis sahihu wa amma qari'atut tariq fas sahihu jawabus salatu fiha di umumul hadis. Tafsir sim mga kaulamaan sing kita biana sing mga ulama o salaf hangkan di manjari in ikaw sumambahayang kau halugal pangukubulan ang parakan alal umum pagkukubulan na mahinang na isabsapit na nakula long naaway long nabiya kang kwan to nagsambahayang long na mga tao no tao miyamatay inhati niya bukon sa dayat tuwat yaramin sumambahayang kau rito jukop na rito matmalainkan makauno pakaw makalapay pakaw fitna hamapuas daing kay mo biya na hadto isabin najis nari kaw manjari lugal yaw pag-unuhan lugal paga kakadail hajasin manusia hangkan kaw isabdi manjari roon haon maguno tumunay sin sambahayang
fayajibu an takuna biq'atun allati yusalli alaiha tahiratun. Biya nahadto wajib in suway in lugal yaon masi-masi bang siya yaon si masambahayang malano. Biya din naman ko sa upama aksidentally haway nakianuran ko si mga najis at tawakan si mga lumi na suway ikaw mig dahil nga uno dahil halukal yan. Wa in kana yusalli ala sajadil aw al firash aw ghayrahuma wajaba an yakuna tahiran. Inhati niya bangkaw si mambahayang ha firash at tawakan biya mga lugal ini biya aon siya biya mga mafrusa at tawakan biya simbiubutang ha lugal ta ini at tawakan na sudyara ha nasuway in kaaunan niya yaon malanok siya ha malanok in sudyara pagsasambahayangan mo wala yadurruhu najasatahu albiqatul lati tahtahu biya hadto misan na isab sa upama malanok in sudyara mo law muhanikan mo na sa kalimba ba uno siya malumi siya di da masa inuno mo di da masa in sambahayang mo sa mayta na in lugal piag sambahayangan mo yaon bukod siya malanok ha walihada la tasihus salah fil hadaiq allati bid'atul lati tusqa bimiyatu majari allati fiha raihatun najasa aw launuha aw ta'muha nakawa na to in mga sila amuin sifat sin amuin mga najis labi luba ida taghayyara ta'muhu amuin nanam labi luba ida taghayyara launuhu amuin color niya na in mga yad turiday sa kolong na manjari sumambahayang actually sina mga luwal yaon imaanod si mga lumi doon na luwal naon makti mga katay manghuran pumanig na sadya walaw kun bukun yad tureng ha mga uno tab may taanuran si lumi bang muhamuton on wakto sumujud kaw mag-angso yung baho yun ha mga luwal yaon bisan na isab siya luwal amuin pagunuan malaingkan sisegregate si mga sila amuin biya mga mastul haluwal yaon di siya laong naman jari ha allati raihatun an-najasa aw launuha aw ta'amuha bitsyalong naman jari kaw sumambahayang haluwal yan bang kaw makabahok simbahok najis labi luba bahok malumi inhati niya suway ikaw tuon no sarmay ta muna malawain ang mong concentration sin ikaw wag indugal pagsasambahayangan mo bukod siya fresh at tawakan malano at tawa paghamot mo bukod siya mahamot amo inhaaturan ha fa in udtarra ila dalik wajaba alaihi an yusalli ala firas aw ghairi yahulu bainahu wa bainal bid'atul lati tusqa bimiyatil majarin najasa malain kan bang way na tuod sabab ha amuin way na tuod way amuin lugal kalakan mo naray nga sabab yan inhati niya aung kajaij fayajibu ala kullil musalli an yatatahhar minan najasa wajib tuod ha mga sila pagsasambahayang in muna hietikan hapangatayan nila in malanok sila ha malanok sila ring hanajis hawa labi luwa malanok sila ring uno syirik pa Allahu subhanahu wa ta'ala ha wala yustasna min dhalika illa an-najasatu al-ma'fu anha kaya sirud damu wa nahwihi biya law nasin sa paratik na aun waktu amuin biya mga magdugo atawakan lummi hakin hawabaran mo sa sinding haruo na im mga yadto na kuan na siya udurur atawa udrun siya wa in salla alaihi najasatun lam yakun ya'lam biha aw alima biha thumma nasiyaha fasalatuhu sahiha biya din long nasa parati wayron panghati mo inyaon biya mga lugal piyag sa bahayangan mo at tawakanin ikaw halaw najis kaya tumtuman mo suway na kaw nakauwas nagsambahayang at tawakanin badyo mo kaya tumtuman mo malumi suway ikaw nauwas na nagsambahayang ha alima anha summa nasiyaha kaya ingatan mo ba't malaingkan kaya lupahan mo ha pasalatuhu sahiha malaingkan long nawang niya kaya lupahan isang bahayang niya uno sahih inhati niya wayron sa niya ha wayron sa niya bang mukya lupahan aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala la tuakhidna in nasina aw akhtana Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana yamu yadtuin dalil makawata dengan farman sin Allah subhanahu wa ta'ala in manusya kaya lulupahan niya wayron niya kaya tumtuman narik siya hisabun sin Allah subhanahu wa ta'ala ang mga kaya lupahan niya wa min adillatu dalik ma sabata fi annahu sallallahu alaihi wasallam khala'ana alaihi bis salati bima akhbarahu Jibril alaihi salam anna bihima khabathan
walam yu'dis salah fa idza lam yubtilu awwalus salah fa innahu la tubtilu baqiyataha. Bialaw na sin sa parati sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na yubo niya inuno niya. Ha? Yubo niya bang mga rekato in chinilas niya at tawakan taumpa niya. Hauno hawak to sin sambahayang. Tawag may ta nakiya ingatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inyaw auno no siya. Ha? Aun lummi niya. Inakay ka na sin Jibril alaihi salatu wassalam na inyat kuri da siya makauno. Ha? Sabab may ta napiyag papanaw mo yad to ha mga uno. Ang mga lupa na mauno na siya. Ha? Maig na siya. Amo yad tindalil makawata ha. Fa idza lam yubtilu awwalu salah fa innahu la tubtilu baqiyataha. Bang sa upamayad turi da siya makawata la panagnaan sin sambahayang nabiya din na sambil continue niya to sin sambahayang di da siya makauno, di da siya makawatal. Wa in alima biha bang niya hatihan na yung parkala ay alima bin najasatul lati alayhi ya ingatan niya na in lummi ya unduun kaniya ha bis salah azalaha. Inhati niya bang hapanghati mo in lummi ya un bat malummi si ulog mo na ibot tuod bukod na yad tubiyang lupahan mo kaya ingatan mo subay na uno ipapaig na ha bis salah azalaha ipapaig na tawa igon mo na wad dalilu hadisu Abi Sa'id as-Sabiq di sinuno siya butsin Abi Sa'id radhiyallahu anhu ha hadis na sabot na to sinna kalaway wa idha hamala al-musallin najasa kana yahmilu ma'ahu zujaza bi fahiya baulun aw barzakhun litakhilaw innahu dhalik fa inna salatuhu la tasahih li'annahu aw la tasihu li'annahu hamilun lin najasa. Biya dilaw na sa parati amuin ikaw na nagdarakaw sinamon biya mga luluunan aw lummi niya. Sayon ko si mabahayang natartan tutuod di da unuhon di da matay main sa bahayang mo sabab may ta hamilun najasa yung pagtawag kay mo. Ini ikaw nagdarakaw sinuno nagdarakaw sin lummi at tawaliunan mo kayong kasa sin mga najis at tawakanihi at tawa uno-uno na rin ha mga amuin mga malulumi. Amma law hamala fi jaybihi alayhi sajair ha fa in hamlaha la yufsidu salatahu lianna sajair laysa najasa wa innama yuhramu syarbuha. Nabi adilong na sa parati imaksud sinuno ini imaksud sin sajair amoy cigarettes mga English biya din na long mga sila yung mga sila nagdara sila siga halong busa nila o si mambahayang. Alhamdulillah kita nung katan kung kita nung pani ka. Uno bahay ilong na isang bahayang nila yadto. Sahi na uno yung sambag, Ha? Fa inna hamlaha la yufsidu salatahu. Sabon na tulong na yung pagda nila tur makauno sin sa bahayang lian na sa jailay sat najasa. Sabab long na inyad tubukon siya uno. Bukon siya najis. Uno siya. Ha? Uno siya wa inna ma yuhramu sarbuha. Sababin niya turi siya bukon siya najis bat malaingkan haramin siya unuhun haramin siya inumun atawakan sigahun atawa unuhun na siya bukon siya ring najis bat malaingkan haram siya ha aun yan ra kamis na nakabutang bang kita niyo mawaya magtawassu atawakan gumawa kita istipada dahil mga yadto na kawakan na siya yan hauno tawakan na to siya majmu'atu ha tawakan na to siya hamurji as-sabiq majmu'atul fatawa li Syekhuna Muhammad bin Salih al-Utsaimin wal ardu kulluha masjidun tasihus salatu fiha tabun na tuud ha indunya ingumi ini na masjid siya uning maksud dito ikatunay mo katani sa bahayang bukon sa siya laong tamagpi lugal tasihus salatu fiha sahiin sa bahayang doon hauno yan haluwal yan wad dalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam in dalil makawata ya nasin syabot na tukay na ju'ilatil ardu masjidan wa tahura ha fa ayyuma rajulun min ummati adaraktahu salah falyusalli inati na piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala tinggumi ini na malanok siya masjid pag-iibadatan ha hauno-uno na kita waktu abutan sin sambahayang ipapatinog kato sin Allah subhanahu wa ta'ala rawahul Bukhari wa Muslim in hadis yan kaya riwayat Imam Bukhari iban Imam Muslim
Fajami'il ardu tasihus salah. Sa munal tuling katansing gumi, piyapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala sa insang bahayang niya. Illal makbarah. Amura hindi masa, amuna in kubur, wala tasihus salatu indal kubur, wala imamul kubur, wala khalfahu, wala tasihu fil masjidil ladhi bana alaihi kabar. Wa qad waradat adillatu mutawattirah fin nahyi an ittikhadil qubur aw al quburi mahallan lis salati. Na nakawata yung mga sila amuin magikadto-kadto pa mga kubul, ayaw pa yung sumambahayang kita rito. Minsan sila yaw mag-imam, di kita manjari makad kanila. Yung mga magkakadto-kadto pa mga kubul yan, nari na kita manjari long tabi mga makad kanila mag-imam. Ha? Di kita pa sambahayangon hatay kudsin sila. Wala tasihu fil masjidul ladhi bana alaihi qabam. Sabon na tuon, di masaim masjid pagsambahayangan amuin aun kubul. Yan, uunuhan niya halaw. Ha? Ha? Wa qad waradat adillatun mutawasilah. Dinhati niya kimuddan na tuodin uno. Mataud dalil makawata sin insambahayang di manjari pagsambahayangan inya un kubul niya halaw niya. Ha? Faqala sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qabla an yamut bi khamsa wa huwa yaqul ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna quburi anbiya'ahum wa salahihumul masajid inni anhaakum an dhalik. Sabunnal tuod laong isiyo laong hi Jundab ibn Abdullah biungog kulong nin Rasul sallallahu alaihi wasallam awala pa siya nawapat, nagwasiyat siya, ha? Nagwasiyat siya sinuno sin lima parkala sa pagmayta amuyat tu inuno. Amuyat tim paghinangon sim mga sila na kauna. Amo na inuno, amo na magsambahayang kaw. Ikaw tuod pa pasambahayangon ha amoy naun kubol, ikaw pa paakaron kanila sa pagmayta, iban di ikaw pa pangayon pa mga kanabihan, iban uno pa, di ikaw pa mga duaro ahon pa mga sila salihin, uno pa ni kalima, iban di ikaw uno, ini anhaakum an dhalik. Kalima sa pagmayta, liyangan ka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikaw pa pangayon pakubol, ikaw pa pagduahon mong pakubol. Uno-uno na. Sa pagmayta, kapag duahon ko mong pa mga salihin, amoy mga ngayo ko, ya. Amuray nuno, Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya na si mga paghinangon si mga sila duway nga kaakaid yan, sa buto ningan si mga sila, manusia. Sa buto ning kataan bihadto. Mano siya da sila to. Bang sa pa mako sumabot tong mulawi akdalin yaon. Isiyo lawi akdal mano siya bashar. Isiyo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa wala da nagyan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad sa paata ako atawa biya ini atawa uno-uno. Tukot Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi adin ni mano siya yabutan tanabi mga kana Sheikh Abdul Qadir Jailani biya natawa hinasiya siyo na. Yung mga sila mano siya na akad liyaw natod sila sinuno. Allah subhanahu wa ta'ala. Instead na sila mangayo pamahasot siya Allah, pangayuan nila yung mano siya, di nila kaingatan. Bisanin sila rin sa sila unhun, ida sila kilahon. Biya din na, iyawon kilahon ko sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaiman mo, kaitikan mo marayaw, kukun ko madto, dimirit yung kanya mangayo. Ha? Amoy at tiliyangan kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, min mawadi illati la tasihus salatu fiha, al-hammam. Sabot tanakain na wa huwa al-mughtasil min adillati ala adam sihhati salat. Biya na long nasin sa parati sinamon yang halaw siya at nari isab kamandari biya mga common sense long singkuan. Marwiya Nabi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal hammam. Kataning gumiini na masjid siya. Mapuas deng ha uno deng ha pangungula na tawakul iwan sinamuin hammam atawakan launta CR. Min mawadi allati la tasihu kulli aidan wa huwa makanu qada'il haja min baulin aw barzakhin aw diraz. Biya na lang nasingkay na yan kung nasabot ta amoy biya mga pagkakada'il haja mo ko mga riba taw haununo na nari kaw manjarian. Sumabahayang doon sa mayta bukon niya unlukal pag sa sambahayangan. Amma salafi astahil bayarat allati hiya makanul ijtima'il fadalat an-najasatul lati tukhraju min amakin qada'il haja fala haraj alaihi bidukhuliha fi umumi qawli sallallahu alaihi wasallam. Sabang isablong na amoy biya mga haununo na biya mga saparati biya mga kung ta istiraha yaon wala no sa binlukal nagyari sa biya mga uno wala haraj inhati niya lamanian inhati niya wayrun sa niya. Ha?
sumambahayang ko rin ha mga uno yan, dahil ha mga